namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, aka Gaza ko half piece. Of course, I'm teta khalo la papa Rhulani the new manager. Lavo of course ngata tlheva linka na Philani. Hey, so ka siku of course ra the 22 ta July. Lufike ni vona Gaza Boxa of course. Africa ended this TikTok video. La allegedly akombisa ku already kuna problems between Papa Rhulani na the new manager. So ntambyari rezinyo wa video yindliwini kahle ka Master T. So loko kombiseni ku Papa Rhulani already khandini ye kaya. The main reason is ku very thosh luanga producer simlera n'waximanga loko laveni ka mali in other ways. Because the new manager of course andoko yifika yiteka Papa Rhulani yiva manager risimlera ra n'waximanga obviously ra endla mali. So swikomna ku maybe producer Thosha anga hakeriwanga swa ku swi hlangana na me xitori xa ku andoko xi comment straight la to be honest mara Papa Rhulani allegedly very already se kuna the problems which means va hambani na the new manager hi ku twe Gaza Boxa kha kombisa ku la very Papa Rhulani eta level wa a new manager. So reason yo va endle video leyi i ku vanhu vone reaction ya Philani loko Philani after the video leyi endliwini fike hi vona fika tsara la aku hala aku mulefe don't run. As we can see, which means I mean like Philani is actually laughing at the new manager and there are not the reasons. Loko mi to vona the video clips yakhe hi ti chela lava kha va chinga se the wrong. I mean like Papa Rhulani the new manager va kha chingela Philani la hi swi vonini na show leyi nga ndliwa ya chavi la kahle the new manager ayo ya ku rhongeni ka Philani. So loko ri impela already va hambanini hey kuta ku ri problem yikulu. So na ri laveka ti clips anzani kuma ti clips unfortunately hi leswi na yimele swona. So reason yo va hi ta ndla video i ku vona Philani a ri ku hlekeni ku okay, I feel in the video. I'm sure Makali still alleged. To be honest, we don't have proof. Unless if Gaza Boxa angelo ku yimbini. Unless if angelo ku yimbini. So I ta ke vone swona ku start ka swamba njhani. Loko ra mugeza subscribe anda kombela mi click subscribe in case ku va na ti updates ta kota va ni update. Yeah. Minjhani vanhu hinkwenu hamchoweta. Mani kombe ku hundziseliwa video leyiwani mi ni fikise yo ka Papa Rhulani ku ni kombe ku va manager leyintshwa hi ku kumbexani Papa Rhulani va tshama va managiwa hi n'wansati kumbexani ku vo managiwa hi mina swi nga famba kahle. Ni kombe mi ni fikise yona ka Papa Rhulani va byela ku va tihlanganisa na mina ni vhela ni va manager ya vo xikan'we hi ku a ni voni manager laya mina laya